Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mano mancho muligere bigeta seniki Ndizi TV na bugwansu mu busingo kwanganya sencha bene byo kumenyobya yoro no murubiro toko sebe wa manki bo chinjira cyo kumenya yake bo cyo kurinda obo cyo kwimbereto ariko ya ngwete omugeni gakera turacu kwanira amanke anene goro yeme chando igiye kureto kubatkana nubo tumiki wibiwa yo tindia na mwigo usewo tumiki binyobyo tindia ase ekerengo yetane time chando kiri go chiatoka asibebe ya mwanya bato yono mancho muligere ntaitobe ku kwaganya senchira bene obeko gusangana ntwe wika omayo eri tobe tobo semiwa amanki era sensemo ya Facebook abo tunyarwita Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwita Ndizi TV News oigo nese website yetu na bokya smwitira www.ndizitv.net eri otogendre gusanga kwamo numero biro kweto sore nenche evaluisero kera kwaganya senchira bene eri tusange wika omayo neche kigandete ko mo mugeni gori twere roli baganya bene eri abega kwemanika tobe tubusanga amanki kandi sana Biamono sana mwancho muligere biamono sana Ndizi TV so kumari bane so murobyo rero asa mudeta pro project sonia mutari kana mwana yake bongo osemento la health psychiatry kisi teaching and referral hospital rero chokwana ya tore ya amarwera wo chance yo gutumia amarwa ose drugs of abuse ase eruga yake mo yenge songe tawata bakuna substance and drug use disorders mono toja kwanira obubiko bwo chanso muntu ase sobongo bwaye era tumire bite koyo ande nakitoka tumanya bono yabire umuchando muntu yikira sekire yabire disorder tali social drinking ilikuwa nalo kile bono nakane choko konya drug abuse meteka tota ba drugs abanda bagabwete na maruo katukora tumanyi bintu kiere ndono sana Evelyn drug abuse ntobwate drugs nyingi sana ntobwate prescription medication chiko abuse yabine tamaliyo ali military abantu bagutumia kobe ntobwate amaliyo yo koreta ayabantu bagutumia kuiwokia abachire asibawe karasabanyu yora maru tobwate ayaba kuiveta injectable drugs ntobwate una heroin ntobwate cocaine ntobwate amaliyo una cannabis yasore narachire bono komo nditoro chemba kabasaba kebagutumia abakonyaruka buna velo nanda yande nali bakobe ko memensa ika ko kubuna kubera igonto bwata very wide range of amalio substance abantu babo abuse stari byaso mubere tani aseke bongoka but physical health choban cheto chomubere nabo ebinyo webose malio ayo gutiria abaswikasa damage yomuntu kabisa ndobwata chuya malio asene gitaria kwa are classified as prescription only medication otaga se tonto sabote venir yogeri gabwa tumota abantu ba go through a lot of pain kera go through a lot of pain they start ba na chipen killer over the counter chipen killer chira over the counter kuna panado action kwa kamia ba ko chira changire omanya kugenda bono chipen killer chira chikoro kuna opioids ogende level ya igorogora ochiko yochaka kuligia prescription ya opioids umuntu kutumia chini malio ya opioids obe an example abakora ne lyo watire se classic opioids ile koro kuna tramadol wantomali sana kutumia tramadol the wiso kutumia tramadol without instructions chomo military na go with us get all the addicted just ni what you know uno to kwa na boni ga ya ba a few patients in Korwali for
trauma and addiction. Basi nilitaka kuna furaha tara milioni kuseka kuna alitumia mono ya Musa libyo mwere aidha wataingia chuta liko nyara kutara na leo nikire akutumia very high doses ndio kanyinde na nyanya letera ya mu ta letera ya mu tele kama kwa ni bona ichinde tele na nyingi sana ndio ose letera changira wakole basi uchakire kwa kaenda au itachi kliniki yo batai ile vile ngoli kirina vitu kya abanyitani bali bamu maite bakuye bali bamu kandi ndio kwa bitali wake bacha kulikunasa iyo era ni example ye iyo wali ni bitali tikwante kutoka kurwali mu cyane gute lakini umuntu bakulitumia bobe yareta addiction se yareta addiction ale tochaka kurwali burwire bono bono abandi tande yamase mu kase disorders bono tukatupone substance use disorders tubwate ntukikoro kuna alcohol use disorder alcohol kaya bante bagatebire mabitaka burwire umuntu wanje kunyama lakini bono tukigose research yakola yoro kiribuna alcoholism se alcohol use disorder no burwire bwake bonga antari batole bwanse gusiba mu toba tabona bwata alcohol use disorder ekewango kego symptoms twara tamanya kumuqualify na umuntu wate alcohol use disorder odra turerawo mbibanyiriro kitobanta kalere twata umuntu nabwate alcohol use disorder tubwate bono in general yende kurukuna substance use disorder substance bono ni chichonse twata yabuna cannabis heroin cocaine tubwata yanda kurukuna ecstasy tubwata yanda kurukuna magic mushrooms giromo tako mushroom wao tubwata some mushrooms chiyo tumeka chi abantu babo chi abuse kera bachinyure cyabakora babenchi ragete. Those are now some of the actually the major disorders chigo dealing with substances. One is about asobo legal alcohol use disorder. Kaite recently to already an increase gose abantu bagutumia obolebi babira bangi pake serikali twara the national government ya utema kulwani asoko chaki era abantu rehabilitation abo kale bitobinde bono nditurate abo muntu yotware an alcohol use disorder omuntu kire ken solo mwa ibone ngentane ngaratina unako kamambi atanywe tumaro abo changa watenge chiku yune symptom ntanga lazima usiye tawateba abo tware ngitokoro ka all morning cravings era abo kira abo tware tamageteri go sana yamaru tirango yamaru atanywe yamaru ituketa kunyara kwa kindi nandi symptom yendo kolingere kwara umuntu yo resources chance pya konyora chiba chinde chonse chinga konyora au chile ticket rucha sama kwarorire kumanyero kende kwaro kiyo umuntu kanyure no nyine bia yamo orobere bia oni go chakira ko increase bia ri yamo chakira ko increase levels uchaka kunywa amarwa mangi egaro ibubona amanya ko ibuna akayure bia kanyure bia yamo kwarorire alafu ile ndikene kere ko kuna ngwe kabale umuntu chaka gutora neglect of personal hygiene umuntu bono tari ko onyine ko takwe bakubura onyine cyanga kigiye yange yari gitene yarakubeka kera lituko nonyine wesibe ko wocha kwa begasa watinga kiyarenga kyabwati ne yamuruka idea rebe na bie bintu byo kurigerera kwamanya umuntu nagwente ko kubanya ari korwali lakini dende kwanto kubori wale ntubwate ekewango kitakireke okonyoma at any given time umuntu nonyara kunyoma ekewango gute kare World Health Organization ya wate recommendation ya wate onye ne whisky umuntu want to just 25 ml onye ne bia just one bottle or two in a day but currently recommendation ni jikota yaba kulingana na research ya koluna an amount of alcohol is harmful. Even a little amount of alcohol can cause you harm. Kiye marwako ya umuntu twaro muchana kwake baba tawate aba alcohol use disorder ngona tera addiction and it is a brain disease tawate asobo ngene tukekro kune reward center kira wacha kikonya marwaya obactivate reward center minute again to one kire asobo ngo wa ketagete gente kire ngaki kira wa activate ibono with time buno kunya gokia ekiko chango na rente kega na kiyo konya umuntu
aho ikaikaransiga no nyine basi erwa chance iria takanande agenda nyuma maruma kyamenya ko bafia yaba bo mu ne cycle ne kwirondera mambi uko nyuma aso basi atorwe gasunyo mpaka sawika utiga ko ngene nyine gasi bino byo actually aba umuntu nando tore drug alcohol use disorder ko kabare batora risk behavior baucha engage themselves in risk behaviors including excessive drinking, risk sexual behavior. Umuntu nabagutara no nyempara katitawo ati ebine bintu birito cyakora this person is not doing well. Lakini ndashaka kende bintu bingi bikwira abantu banyuma bari batamira stress, depression yemanye cyane yegane ariko gara banyuma Unobo maine Evelyn abantu bari bakunywa maruna as a treatment ekutobonero ka self medication omuntu tware birengere lyo otema gukwana n'abantu abantu bari ko mukwanya oyero no musanyo murebe mu gutebe akyo kuno gucandikira Uchaka in the process of test tangani area kabere and then overhooked up uchaka kwa mrefu lakini butambe tali birengere yose boro yero bakugaro mutonyo mtobwate some risk factors kusebe ntomire bira predisposition mu kwa mrefu number 1 tobwate genetics researching kuna up to like 40% y'abantu family abo montare ko malebi mu kusoma ibyo yale mu malebi na what high chances cyo ko malebi that's one cause of umuntu ko malebi ile ndo ya kabiri ndo kwate environmental factors environmental level umuntu ameta sabantu bakwenga bakunywa maru ona uchaka kulane bintu biri sesa uli bitaro cyaro kera bitiko that's another question agere umuntu achaka kunywa maru another one you whatever an underlying mental or medical condition obantu pero umuntu ari to bongo bali ter kunya recommend the right decisions na babo akugenda mu ngo kwa samwa mutai ebintu kumbe na maru yuko kulitana plan ta ko comfortable chaka ngona ngora kinani twarira abana bakera abana bi school high schools back engage in alcohol use. Tubate again to go experiment akote amakira bari use grant akinki abantu bakunyura bachaka kero mwana chakire gonye tabati guidance yerebiya mono bari bakogendera bari bakuba maruna mabiri banyonje tangani patiga gonye nyaswali usekende yonse lakini bari bakora bono egente kineki abagenda aida bagwati family guidance their parents are not there bako bagireri kose tutebe banyore bonye group I want to belong, but it will belong to a certain group of people. Yes. But it then a peer group. By the program, the same bad boys, and then with that, Mora, Monto, one or over addicted to drug without their knowledge. The trainers want to get a trainer to get Rego Sangamaki. Mba cheze bagakuwa na nyenga kinere ya gete bale ukuwa na kuna Shabana Toy na Shabana Original. Ono kere mangana wiki abete jikawaje divided. Simunji abete rent divided. Nki kiale to division ya. Division ya hivyo no borai. Borai na bua chete. Borai na bua ya gerete jikawa divided. Ayo tageto borai na njenda tageto borai. Ayeningo ngati ngona ngombe bale kungusana na gati yabo abantu bale kungusana actually Shabana Original ya njete Samnya Moya iki number 1 Samnya Moya na rolenge president ya football Kenya ngakie lakini waona timu ya lenge league bati pokonyi mboya ale koleta si timu na rolenge president timu yale kwerwanira bone gabidi nera kore kiaro cie timu yaye kuigwekana no bonjore no bwajita abu akaro cie timu yaye
mona na ndo mwancho muligererwa na ikiro twakurire umutimo komoke kwariganya senche ya bene iri utogendere gusanga amangi karibu na daktari Ndimo sana bali twarorire ibintu byose by'amaru nande ngentokende kego cy'abantu complication cy'alcohol into mbere bikoro kubuna acute alcohol intoxication acute alcohol withdrawal syndrome na sometimes mtu anatoa memory loss due to chronic alcohol use bantu bali bakutumia mabyuka weka wale bacha kutoa memory problems bacha ka experience yenge ndio kuna hallucinations kwa sababu ndio kuna alcohol induced psychosis obali mubo cha sasa ulio kunywa mara na kio mo ila koleto mole ni gitari bate ba arogide gosenini lakini sasa ndio utumie ibintu byo mono utumia marwa ya mwana tafia ni chike ko cha chobongo ndio present symptom cho muntu twali ro wake obia treatment neroro ko bali byose tukwana level ya substances una cannabis na nero ya biro mo chande especially among our youth na abana au school so leo utumia nyasore na kali wa kwa kale kuvelo wako kana bagura ngwete kwa ni uremba ke supermarket so they go buy bacha kulitumia nitetea bamanye especially the young men kuna wale children they want like even a puff kama ka cannabis ndio pako toro mtando forever ina sore kwa tere ndio kuna cannabis induced psychosis over mbo cha sore kwa nini sore igote abantu kero muntu kuri actor different to medication the same thing to enya sore muntu naro kumusenya sore boniga abichoko muntu kabisa naro kuranye nyuno ine miaka 10 kicha kama leto no machando baadaye asege gento muntu agwento kwa special our young men bali chiskuru never try to basi kote kumusenya sore na ndio basi kote ni mwana nani no muntu kumenya sore because okola the passive smoke na kunywa ile vyo muntu kunywa sore so ono ndio what substance use disorder na ba abo present never ni exactly une vyo muntu kunywa maru but usually withdrawal symptom change change kwa ni bune chama ndio muntu withdrawal symptoms asama ruko na kero muntu achaka gotenge chuo chaka korrela ntuna bantu baba kumumiki na babu kachaka komaka wale muntu okwetu kama runa ngora tare esenya sore muntu na kero muntu atigire ndio baba complain muntu muntu ko baruma withdrawal yenya sore muntu headaches confusion, lack of sleep, chitoron chirigo chabia. Lakini kwa muntu yo gutumia yenya sore na kyo kuba abira dictina kyo ko. Nisha yo muntu kana cha kumenya sore ba ko ibisa. Ado kama mutamu. But as time goes by graba cha kile ko bacha dicti aga onyo cosmo kiriye nusuri tuko cha ko menta. Kera kalia kama mkali kwa mkono cha ko moja sana unji mara moja. Weka sekete bono uliko ibisa na yokuru sawa iboli awe kambaka sawa iboli karansa cha kunyonya sore. Chiba sichonsi akonyora arenga kuna kurenya sore. Cha kutoa impaired function. Chaka kutwala changes in behavior na bako bairite pogo sawa aggressive towards the parents achaka ko mundo ngero kama ko ibu achaka ko moibi elia egranyo chibesanga ndagure bintu biri tutake koma nyumo ntoyo drugs kya gutumia ko laboratory drug test ikoro ku multiple drug toxicology test kuligere ni substance kicho muntu yatumire kuligere ni binte bingi au kutubate ya one by upimilio kile mora kintu kwate mpaka 12 pandel ekolege both wana na kutabia majo kanya kitali kusengo abisiare na yandi na kusengo nya abisiare kilo to akorera ama bara test yechi na liwa to kumanya what treatment to kubeko muroiro yo but now the serious complication you have onge which due to substance was kutumika majo wale wotibia kurutuna psychosis kwa mbogo cha kutumia majo wale wotibia nandi na ngora avero forever muntu natika maliogo natiko kwa kusona maliogo aya ila muntu yala tolo bolero ko continue as boka ende for a very long time ento kero to ataruwa tikera ko msiko ko vero para te prese years para dia itali ne sono ko vero for 7 years side effects now that's one part of
cannabis interfere in chemical neurotransmitters. And chemical lazima ube sober for all that long. You 7 years you are upon. Actually, that's what people mean. Yes. No take it long. Paka a balance area linga so wangu wako echari kuira na bia. Abono yanyarikanira umuntu okire mwatumikire chi process echonse kumupima gusena muchando yo gusena yo bwate na kimoko mubwenya. Tobwate chinjira chinyinge cyokubwenya ose go treat abantu babwate these disorders ja substance and alcohol. Njakira alcohol. Ayi ntokira abantu bagote bati mundu takunya gotiga marurimo. Ati ogo chaka gotiga mara. But according to others specialists, umuntu nabago tugeje amarurimo. But how? Kirato manyiri no gwata muchando gwa maru ko chatore treatment program ku detoxification program. Detoxification program ne treatment ya kokonya kira watigira maru ayo suddenly to basotwara withdrawal syndromes. Umuntu otiga maru suddenly without treatment ne ro otwara withdrawal na chitna gote yo gotenga Utenge chunto kuwatega kwambi gicha yako ni kabisa kwa nyaro kwenye mtu mwenye mono chako kuiguna na muri yako mukwane rucha kwa into chiza chine na babu chako komagaka mundu okwendru bon detox program na bego eko from 1 week to 2 weeks. Yes. Depending ni severity of the muntu kilo muntu akora detoxification actually another main objective no ko replace uso ko replenish into video amarwa mubere especially amarugo korare a very important mineral mubere koruku thiamine is responsible for memory. Now once thiamine levels chachirense umuntu aguchaka gusire memory na bago katoro koruku na 1 case encephalopathy ko permanent memory loss cause of 1 case encephalopathy memory ya gusira pi na bano mutadazi mawo mutama memory gusira na bako ko tutare ke myaka ya 90 abantu bachakire gusira memory so ye myaka asego na ke detox yaberete muhimu no nyama muntu uri otemire kunywa amarusi nyiro mbuyo genda ora ko detox no nya once na while egere mo konya ku replace those things acidity actually no nyama abantu bakunywa amaru vitamin digested or digested from their tract kuna vitamin na vitamin B6 vitamin nyingi chiko absorb korunda niki kiyama leo na toko balikira akobe kanse yoro meme for almost 1 month kera bono meme ro leo ko bala absorb so ya marwa salvi the lining of the stomach de malio na rata na ko ba ko le gasio kunyun type of absorb the digestive system kero to akora detox to akolire ya 1 or 2 weeks malio na mangi malio na ro yoko as an injection. Yes. Mayogana ro yo chinde tero mutako for all that time. Detox ngo makonyo na tabasi kutwara chiconversion na chitwata bacha ngoma tumbere ba utwara withdraw ba magaka mupi andi ko magaka uri muntu nabako genda kare kolete ngende tokoro ba delirium muntu nabako magaka atari kuri gamura anyo rusiri kire to akuru detox ya 2 weeks na toko kulingana na strength y'umuntu mental strength yae bari to qualify for inpatient rehabilitation for 3 months. Rehabilitation ibintu nebinge bwatwaleho apart from daily medication also bali kire tukona kiumuntu agoko na ki yakonyara avoid bad company ekoronyo maru ibintu ebinge kirare rehabilitation. Another thing bali oli orocha na bakonyara gutiga gukora outpatient rehabilitation umuntu akogenda either on a daily basis or sometimes 2 days. And then in the long run care to whatever alcohol use disorder is a chronic and relapsing disease then no roide bore sugu and na obokwira in time kwa romo to kogenda utama for 10 years and no relapse. Yeah, so addiction is a chronic brain disease kwa kogenda na ndi wairana bono kira to ikire scenario buneye umuntu na need continuous support from the family and from the society and a support group. Alcoholic Anonymous support group so many sessions including
group sessions korera abantu counseling bari ase group gutwara turi individual sessions ukwanira umuntu individually yagara abantu gutwara bari their own issues batataka chibe discussed in a group. Yes. Alcoholic Anonymous group is the continuation now of treatment yo bantawe. Now what substance use a problem sababu what at for example addiction ya tramadol what a detox process to koranero. Detox process can include kuja reduce dose ya mara mama liogande yo kupunguza amakali ya kutumia and then from there they might also need rehabilitation. Lakini kiromo wira achito tware rega tutokoroka substance induced psychosis was alcohol induced psychosis immediately to chakira kwa violent chakira kwa aggressive chakira kutara nonya kuruchango chaka kutara para babu anta baba admitted into a psychiatric hospital psychiatric ward baba treated bako montage stable tangani kera kilo montage to substance induced psychosis tali kwenye recommend the right judgment and lazima familia yetu mieno nyene chingu kwa mara militari and then kera to amurusiri bona psychosis ya biri bya cyako mweresera ekeneke na kikere to gatwaro boroirobo aro monyene bono and treatment process kera kwa very stable kurole psychiatric ward and rehabilitation actually monto to alcohol was substance induced psychosis the best thing to do to go refer rehabilitation because the moment to come release wachinka yes ataenda tena rudia acha kutumia substance the same day na abangena mutkabira tatu nandere na acha kutumia nto kwata malyogo yo komonto toroka buna basi training yani ngibuna ni punishment gete ndete nchiro kwa monto agara kira uchukonywa maru oyibuna arwara chaka kuliga mura chaka koroka otigera maru ayuga but so for so long tone kwenye tumia because of the side effects na vile ngero montaru wala kabisa ngende simturu kwenye na mono alafu mtu wata malio abo block event kulitago taije reward center abo block mtu kutwali tamye liko sera ni yamaru wale wana leto kubabeka for some time tune kutumia cravings chira na na ndike ntanayo te abantu wetu kuswa into alcoholism is very easy kuswa marumenda isi sana but kurua sama marume is a process and it's very expensive in Berlin kurua liu mtu what alcohol use disorder in a month you can spend up to 150,000 just in a month kuswa sober life is very easy but kurua ronye shida nekiki mtu kira amboli nko matevi kandi leo nyingwa nyako tema to wasi watema don't even experiment you experiment you watine kimuntu akole asante sana daktari nimaitena mange kurinde ntanyore chinga kinainde tokwanire amange mwancho muri yibona una kwabere boko igutwabere togosemiwa mange igoro ya alcohol and substance disorders daktari obere agutumanya amange kurinde ente gusesegetene nagendera takoraniri na abantu batiye gutumika ebinyuwe biga gusamaryogo iyogotindia ayo arabaretere michando ase amagima bo weka chinga chinda sumurobere boko menyokuya igokore twasore nanche Evelyn Osero.